ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi MLA jong Maulai constituency uba proses di saukme haka R4R tarik unai leber arajar R4R ula IT ka core computer sha ka school step jong ka Christchurch morning upper primary school kabadan haselai karya bat sha ka St Luke's RCLP school kabadan hamauken ro umshing Shillong. Hagajing IT ke komputer ke school Christchurch la sakilang do headmaster jong ke school step uba Blanstar Lingdo secretary jong ke school managing committee uba Shem Basayo Moj kinong hikai lembat ki kena school kad bahas St Luke's la sakilang do upadar ti nonglang secretary jong ke school managing committee ke headmistress ke kong Mary Lamare kinong hikai ki kena school bat ki kime ki kpa ni ban pau ba kani ke school step hi ke school ke baai ji kai na kamanta ki bubun hi galong to ki bawan ban tri ban ta shi kini ke jaka ba kapor ke ba penlong school ru galong tang kumba arkan tatam ye te ndai wat hapdeng jingta ipot ba khandiat ru te ngilala ban ai ya ka ji kai khnang ba ki to ki ba myolat kinyo ya kalat pat kang ban nang ban tho ban puli pat don ru nak den ki wala ban puli sho kam si jrong ba peneng ngu imi aplay kini ke step ba me mala ai yingi aplay kalam step ke bal kerku ba kham tam ko kan ran hakini ke por ka ngiyo kum ya kini nong mi khmat ki jungi ki bodon kamen se man rap na kamenta ke imlang kas alang na kamenta ka jingnang ke jing start jong ki khun ki jungi bat kham tam nang ta ke snong ke thang ke jungi bat ki paramajan ki pa ke jungi ra bi ngada doi ba men ke khu yi ba in yo ka ju kemat ke ko ke khia we yo able ya ke jing ke khu na me ba nang la ban tre shu shu ha ke ni ka constituency ke jungi ke bahan ya po mulai try dan ka dulu ba ke ni ke por memta bat kham tam ru na memta ke ni ke school bat na kumta baro kini kino hikai kibran ka bentak bakrawe ablai hakaban yarap man kentiu yete emlang kas alang haka jinang gejing start har ki bentak baro bat kham tam ablai hakaba kinang ban phashimi tip yimi ablai bedon bor belum try kumet mesin kijungi ngadwai ngapan kini teng kejong jisu amen ai kublai kham tam ya i biti saukume bidi MLA jongka Molai constituency ibalano senyang ya kani ka komputer akli pakat kadang i compare pat kiwe ki school la dikli ai kum ni pa kadang dai kabaret hendrai hak school ke jongi ke desa ka school bagi pedang kalau misal ke bakra ke jing ai ke jongpi hadu bang nyemla syu ban si yang dak umai pat kapen kemaru yang hadis nam ki palalet hadis nam ki ara jas nam ki pamenchua kisnam ko pidang long MLA ba lawan ban ya bam hak children's day bat ngi kinong ikai bat ngi hat khpo dang long principal i kong loket baklat no dang long secretary nang tai kong mum te mangan pen sisai kata ki eke bro khoi kisnam la le ba kadang kani kador ke jongpi bakla jurap dang ye ke school ke jongi te komju ru ngai khublai ye ching ai ke jongpi bat ke jing pulut por ke jongpi hani khlimat ke bamta te keladon kecik ong nak kalian jong ki kena school class 9 bat ki kena school class 10 hakis nam arajar arpo sinam arajar arpoi kyong ngil along in use ya komputer ngil along in use ya ki mobile te keladon klik kena school kyong sa kani ke school step ke jong ki can introduce name ya komputer class ke jongi kenang hakaba track tu yo banyale hendrai ke jubak nak kalian jong school ni ai kena school makanya kadang dari tangka school step di ladang ibiang kino hikai ladang ibiang ke computer room ladang ibiang ke komputer nila bat introduce no hadis nam kibalai di kani kecing ai kecong tiba ke ai mensiam ya ki kena school ke ai mensiam ya ke school ke ai mensiam ya kino hikai ba ke pertai mentak ladang tam sisa ya ke komputer kublai sibun ba ya kecing ai kecong pi hang dikeliat mat ke bumtan. So komen dengan por bagaimana IT sa IT mentai ini ke komputer nak bentar jo morning section
Dengan so kemen lang bantip lang banang ada ngejong ke school kalau lang kiu ha. Kena school mata lah kamu kalau aspa sampo tam baduna ha. Hapo je ha. Kena school lah poilak no do laispa tam aku dan akan ni hal ni jong ke morning section. Di ngalap orang banang kan jong ke morning section jong ke malang jong Chris ada macam Chris. Kita lihat bahwa tam nak bentar ke melang salah. Ke sponsoring body ke dihina kan yang jong malang Chris. Mana belum ke sponsoring body. Ilong company belum mataruh nak jeng aku jong blaze dari jong blaze. Pada kali yang jeng para bengai jong malang Chris kila kerjaan ya ke Christchurch School. Bakal long company ke belum matah. Ini semua kemen bakal Christchurch School. Kalau nang kenia di kiti jong ka. Mensuangi suatu dan bedan tang nak kali yang jong ada section. Kalau kiu bahan nak lihat jong ada section, ujuk ni so men bak morning section kalau kiu bahan. Ang jing kiu jong kan ni so ya kan enrollment jong ikna. Ikna rong men step hi bet ang ba nice pa tam duna banwan ko dong ke ba. Amar ka dei ke bagian HP. Bon gi kam jam hap ndap. Ding so ke jing kiu belum nak lihat jong school. Tikini gi baru hi ke jing ko jing stay jom play bola ko dom dak school. Kadang morning section, bat ni sekebelah kerku kerpang dari headmaster, bat nak yang jom naikai, jom ke morning section play nang kerku yepi, ai kerja kerja kia, start sempang, bat kumjuk yang ai ciri bahaba tamu nak kebentar jom, kaburom jom play, bat nak kebentar kena school juga hang ni. Di habari kena bagi jom hingga school, ajudan bah kerja kena kalau ke emotional nak kerja jom habakan yang nam tak kena hingga school. Amari kerja ni jom hingga school hagi di sini mentah. Ni suatu bah kena school private. School private kilong ba kajing siu berpodek. Andrei para pering jom kajing siu. Enak kali yang kajing kiri kalong kamen sim kalong ya kapan ai kajing kai nak kapan tajong kiwei. Dikenoi kai kesu kamha nak kapan tajong ada berajong ki. Para pering jom kajing ane dah kali yang kajing ki. Yai kalong dia betek. Ai kajing kai nak kapan sport nak kapan tajong ki. Nak kapan tajong ki kelas school. Jadi beliau juga bagi noi kai, kini noi kai bersepapa noi kai, makin baik. Di mana kini apa kapor lockdown of nam arpo itu, mun kisah kita haba Mahmud bin Aji Arab, kisah kim ju jir noi kai, mati orang kini beliau kini bersepapa, mabelai nama ipieng biang becur kibe, lekian ada, dia kadang kita minta kebesaran, minta kedau, lomba. Mereka pernah jom kata kisah tu kemensian. Mereka berkamu sadar kamu yang idon kami kemensian. Aja suku kemen menyusul. Mereka mau ya presiden berim jom dari India. Tak no. Doktor APJ Kalam omba kajing Fabrio kami kajing Fabrio kau pisang agak khmat jom brio nak brio pisang agak kemensian. Apa kemensian kau agak khmat kami kita kajing Fabrio. Kami kajing Fabrio kalau khmat je. Jom nak kan nama beli nomor baru, tempat kami sih. Beli kong di siapa mereka mensim. Di beli nak kerku nama tajam ki, mana kadang jom di ki baru. Di kemudian mana mana apa school, nak kalian juga part headmaster jom school, insya list yang insya pak yang keteng jom ini kai baru agak dan apa jom ke bening section. Dengan sembet nak kalian jom headmaster, ngis ai kejiran kerbang nak kebentak kena kai. Di kata kalau tik, kalau kejiran jom kalau dia kena national, nak kena kai. Dia kebuat nak kalian jom apa tapi ni certain bed as orang nak kalian jom ke masa ai keteng ni sebagai ni ai kerpang ni kejing rap nak kena ikai ni school amar kejing IP jom pi ke commitment pi ke kejing IP ke jom pi nak kebentar jom nak kebentar kam di habde ke kam ke wajib ngaji om kan ke yang hilang aro lamanga ngopi idon kam train dokumen sim abang itu mesim boleh berku boleh ke lak ti dan buat kibriu kiran kibriu problem ku kerpang namar ba kai ki bitin adu musim ngitre kadi ke kam dengan isu pi dengan kam emli ke bang train nak kali ke jonga kadi las lem ha dengan kam ala syekh sedang dengan mission ke feel ke jonga isu pi after lepo tam pada pring jonga ni ke lepo nem ngampat ha adu kan semita kadi ko tege ibu perhat ke ha jingim ke jonga ani ada dream jonga, ada vision ke jonga, vision tu. Mungkin nak kalian kajing dalam kamu dalam vision, kajing ijingai, ngeliat kemun dah mulai, ngeliat kemun dalam tajong, ngeliat hibar kau, ega bentar jongi. Aduh kan kesini dah kamu jutaan, bukan agis ke bahap hatam ni baik bah, luar bangga suatu, kalau bah boleh lajit jangan, ada ke bentar jonga. Kan dulu boleh kalau nado ke mensim, macam orang kibriu kenduk jangan,
ada ngamla banyak ada ngamla pada ngadong ke so asmo sil da ngam yo panjarap arna so kemen hi galong mon so kemen mo yo panjarap aji do show blame mala step aba ble kedo pa ba kesto kedo pa man resni kalau ke jong ke tinga ke priwe kendo dengan orang show blame kalau ai ke men sim ke bakdo ka men sim basbun ba ke men sim ha ba ki priwe ke kendo inga lo makin syam ya ke jing kemen kata ngaji do show blame mala resni syam kendo ipi ki priwe di hakani ke sing so ipi no ba ke jing ada mar ke jing ya jangan dengan lockdown ke pandemic ki priwe tengi dan so isi pasan ho arspa ki be kendo markini spa aro isi pasan ho arspa la ke jong problem kiwan ajinon ki lai jong pembiang ke kam pembiang ke jam pembiang sebuah sekolah pembiang sebuah college pembiang kan sebuah yeng pembiang kan ni kata kita ngi badu habis par fa ngi tu ipi di nomor belen ngal ju ong ngadinga ngadi upa ngadi punyi men pek nak benda ka jingbiang pa ba na chu ni hai bo bre dia persiang ka bo bre dengan so komen ha ba ki brio ki mi lo jong yeng dia juga bre kedok ni long ni mesin lo komen mesin ko samki ngobrol nomor ba ka ba nga ai ka jiski ba ha ki pa ba stu kama di akan ke kadau beli berku beli kalau nanti lagi harus kom di mana terai beli kalau di sini semua kan ke kamu beli kamu nak ke ba ha hadu kata namar ba jong bangakit ke kamu bagi beli tengkel lo bagi lo ungrateful kamu ke bang terai nak le ngajunga bagi lo beli kali ko yang di ungrateful job beli mo beli menunjukkan mau dia kata compare kata yang otak we have to benda ke besar satisfaction kalau beli i khamba tim khamba ke i boro kaji e ga jinghun abayo banyadap habiyo banai biyo banlep ha le mian i ga benda besar long kadega satisfaction ke long hangi de hapdeng jong kita de ga long ndak ga jing ni persyang be tribe deng stu ngi nga ga jong kadega we aji pendem le jong maksudnya aji le jong ka long ba burom kam de ndak ga jong de ga burom ko anau brio ne no play pa borong stu khamba ndak ga jingi bening kong de syap nak ada jing ibu ibu man pergi benda bahar ke loh hadian ni sekarang orang tak ni kau begini kai apa nak dia jing ni terima lebih i ke bensim jong ni suatu ngin nak dia jong api baru orang ni do kristan orang beli kristan itu kalau beli i kama bari apa pau hang niang tai kalau beli suatu kamba kam tong le kai ke khamiar ban mengi ke khamiar ba syamur kunju dan master ke ni pelok ngang su kamba nak dia jing kong kai go beli i baru beli i long transfer dari ki machine ki benda dia jing x-ray dari ibu wat dengan jingpang sistem wan sistem kalau kita man find out kalau ya ki jingpang ji kan no tang beli how di machine do sedang ikam ha de ke go appeal jonga ya yang lang manga ma phi ngin trei ba ngi la jit ni kam ngin trei ndu ko men sim ba ngin trei kalau ba so trei u beli ku beli kala ki don gi noi kai ki noi do dan pun gi noi kai ni kong di syak kalau ngi don ha ban ta jung noi kai hadin pede gi lo opsa hati pada giyo ke kamu macam apa? Hati pada giyo. Nama orang yang juga kalau ada komen sim, beli i khamba. Orang tengok kadang tengok harus jelang beli jingi beli Australia mentau tes ini. Orang ni kekam. Dan kita beli tengok asy ikam ibarat ikam syukidar syua. Ilong kumno. Kadang tu komplain, waktu beli susah tu mata. Lalu kadang komplain dum sim tren, so komen utre kam syukidar. Nama don bol kita orang laki beli buka syuk kam syukidar. Kami asyik kam syukidar. Beli hak ni yang unemployment problem. Kadang mio beri bersakri beli buku. I promotion kan dia kata. Dan kadang jangan komplain. Ngaka jangan dia kawai menjadi ben komplain. Ini komplain kalau ya kam ke jam dia komplain. Mar beli nomor bah dan bol ki beri ki bamio kam jam. Kumpi noi kai. Kami headmaster soha. Pada kadang jam asyam ku sekretari dan bon ngana kelaban bon ki samla jengi ki bandang kelas status ni. Ki berapa ki master degree ki kwak menoi kai pok morning section hang ni pok school joki. Ndrei kisah tu ba wat mata absan arpusan ngut de arpusan ke noi kai sibnai ke noi tulok ka anu lagi lak ke kai ba ka long ta de don bon ki bakwa de ki biok de bonan ko phi hap songo you play anda kalian juga ngat songo you play bang yo ni kai ni po morning section po school hang ni nomor ba pre ke jongan ke tia ki beri ki biok ikai dengan songo you play bulu ye nga ada gilak amulai mata kamulai kalau ya ada gilak diberi kita amulai diberi ujian itu tapi yang amulai belum melihat ya semua itu kayak kebetulan bahasa apa kalau kesep kalau max kalau jing service dengan hak maksimum baru nomor bah belum ujian dengan bersyakri dengannya persyang heboh berit nak kebetulan jong nak ke jing syakri
hai ba PT Saukmi yang kuling magalamo MLE Molai constituency ham kedeng nong gajing kepada ajing rabdam nagabentas ke Silver Jubilee celebration 2022 tang ba bin burang ba kat kun kate ke ham kedeng bala kedong haning ni subha ba ni sum tenat sibun hi ban pentip sibun ba ke school jumi Christ Church Morning School ya ka ba lejutif pai ba kun ke school start kan tap aku sansnya mentau senam aku kum sibentan haga jindap absen senam ke school jumi kan raki ya ke jini ke kemen Silver Jubilee celebration baru si senam nak diam jangka school ni penpau hakamat jampi ko belum hakamat jangka senam mulai jami uba juno senam ya ke school jami haki senam balalen sesi simpan ni kekepat semudah hakamat jampi banyak senam lem kat bapila akadika Silver Jubilee ke program berkecing dot cinta akadika Silver Jubilee celebration kini bermiru Banigong ka invitation football invitation basketball kintai kan mohon April high school campus saya kat estimate ni dalam 2000 naja invitation football ni boys kan mohon penajun madan haka madan hair kan mohon bakau jendu boja drawing and painting can invite ke SSE school ni pamulan kan mohon August kan mohon school campus kan kat sana jari singing competition kan nong na August nampai ke Jakarta kan seperti bagian kan nong bahasa ho jari school magazine kan nong bahasa ho hajari jenglo bak total kembali academy kan arla san ho jari jeng nong plonus ba nong sinyang gajumpi school stem kajumi ai sana bak ikut tu shi nong kolesibut na ikat pasca kinong ikai ba ikin school dia nak sekolah jumi kita dapat pesan senam juga kerja sekri jomnya kan long aku saus senam atau senam te harga bani kong apa kamu sedang ni ngawan computer teacher ni te anda kesem cing si bun bande kata mang sudah theory dan hardware mang dan computer hardware dan penikai kena baplikan keyboard kentip ke screen kentip mu te ni haban pen sange no tentang semua art subject ni dan art stream harga ni kupor kita penpau jing semua ke bakrau nak bentar kecing keluar jing pi jing sebelum sim kecing pi ban no ini gini kan nong kecing toy kita nak beli kambun lasi yang dikasih lu kem sebelum dan sibun kembar kapau donan namar ba bun lagi kisah ini beri tiga bandai te kubli sibun tu beli nong kurku ya pi kum juru ni da duai juru beli bon tak kan sim jing kita mulai kita ba bakin ailat ipi sesi sempat nama dan kami yang nong kamat tu ba dan mensim berbasbun mensim bermapi boleh sih boleh nak dia jangan dan bakum juru mah nak dia yang jadi master jadi lah nasib dia jadi kan ni dah semua kemen nama ba dia kan ke school morning lah sedang dikongkan dah kecing sebelum mensim jadi ini dan mencing dan mensim jadi ini dan dia rapi kena ibadah buat mentangi dan aku kecing dalam macam ini sebab dua menunjukkan ini ba bilinda iru iya kecing sebelum musim kecing suatu kecing iya kecing kia jami gini kan dek boleh sih boleh terbaru itu nak lihat juga kan saya rap silak tingkah Bun kiai kiba manging layo na kajung sebun kajung blay bun ba kiba blay ulapu banyarap yangi but tiwei na kita kiba kamat na kabanta jungi dari MLA Budon Buram subhat hapti suwa wala ngampada selam hane hap paris mulai dari nganut ben ong bana kapor syakapor mai habangi tu iki jingdon kam imjuk kentak pakiri kalong kara ublei kuma ong biang ukerku ya lakerku ye ban syakri ya kamolai constituency ya kipai no song jang kini kamolai bat kumjuru ublei lakerku yang ngiru de
Tinga nakalang jonga kum sekretari jong kembali jeng komiti bat kum juru baya penyai lang ya ka skul rangkat bat kinohikai rangkat bat kidkhat jong kembali jeng komiti. Ada songo arti arjat oblei try kendrat belakon krukedo bat tung ini duai nak kebenta imale badan boram jeng pun kalau ini menduai ko nak skul. Ya to. Kermen skema pun tang man awat tahu inde sibet pade pensong leban duai. Nata kum juru. Bau blei try kendrat nong krukedo i benang ya syakri yangi nang ya arab yangi. Mafi bilang ke badan bok dasi syapio kat kini. Kat kini. Kiwe kim padio bat ngange scam ba yemele kamtam da ka mai nangla ban nang petang ya ka kam syakri ke jong i ya kan ka maulai ka jongi inangla ban nakne kakti kamon kakti ka diang nak benta jongi baro deitang ya na school ndrei ya kiwe lu deitang ya ki school jongi ndai baro khai nanga petang khendet teliki school mai ile later ka thajan baro khai hi ki wan ban od ban nam le seman kasi da ulai kumalale MS jongi te udah online te petang senu tangba mai pede kumang bableu la kerku kedo da si sai i kamtam kajungla kajung i ban prakhat ban penyai ya kakam amal balai don kam kita bro te sa si sen kam da Islam ai kun le fi amale badan buram to blei tra keran kerku kedo nakalang jungi nga pular nakalang junga simet dan Duai blei trakaran kurku kedo bakar paru ya baro hi ki prabange jongi kini adon senda jong hi nak bentak jodon kam jong hi ki ba ma fi don kam menta pada pipor wipat pipor kuju te sa hise to blei kurku kedo ya fi kumle ya baro Isungu nagaliang jongi dan rekat badi pada tiles nonglang parish priest jong kamolai parish beda kerkui benong kamu parish priest pada ina kapita jong jela jongi bementai dan apo jong kamolai parish benon dor kapat i dan ai kejing kejingnya kejing star kejing sempang pada jong apo dan boleh dapat kami i ana ciri bahaba tam naga benta jong ki parab ngai jong ka parish bat kumjuru naga benta jong kapat hi barokawai Tinggi so komen nak liang jong kamolai parish bang yo ki parish priest jongi iwe hadin iwe boleh dapat kami ya ka jingker ku jengki nak berdamaki bagaimana kemesin ke banai ke bahwa hatam nak bertajuk ke Parisi berokoi. Di kemudian nak liang pada tiles nak liang juga bagi ini kedua tang support. Mereka sokomen kalau bagi yang kemesin ke jengki om tang nak liang jong nak benda jong perang ke jong palang dari tang imlang salang pada school baru kita nak ke Paris. Mulai Paris kita ke Bahia dan Sibun ke school. Kenoi kai sibun kita ro bahad la ke jong ki don kam baro ke phai om tang syanga te chom tam sei sibun ma na ji tinda dari de kham tam en ko banai na kala ji ke long ba ilhap ye ka ban perhat nam da jong kam jong baro ke school ke bidan jong parish tingi so ko ban hi hadu kan ko por mata padang so ko ban wadang por jong kan lockdown Ako pon lockdown rules nem arpo way arpo bat mentaru nagaliang jong parish banoi kai jong parishi abang kan kilong kum no abakut jong banai nagaliang jong ki noi kai baro hi jong kamdan kan no kecingnya leda ketku nagaliang jong ki parish pi jongi penbiang ya ketulok baro jong noi kai kadung so komen nagaliang jong habang so kubor nagaliang jong parishi barokoi lingba jong ki para bangit ke banong ka sponsoring body jong ki school baro jong RCLP school po mulai Paris ke di para bangit jong balang Catholic jong ki bon ki school si bol ki college ki lami hang ni pat hapreng jong kata kanong ba ki para bangit ke di sponsoring body ki pe ki mir ki Christian biang jong kam baro tingidan hang ni ka school jong ki hang ni po mo goro machine bless bona na kaliang jong miss pat kum jo da kaliang noi kai don ni ka jaka hang ni nakaliang jong ke MC kublesh boda nakaliang jong ki rangba nakaliang managing committee ki bakersyan met badmen sim badar rangkat mereka sinlu kabdan hangge jong kusnong jong hi klem ke jing kersyan nakaliang jong ke MC kena kai scam kinam la dak i kam ngebun dai daga jing kersyan lem nakaliang jong ki rangba jong ke MC ka skol ngi sokman kalong kiu nakawe sngi shwe pat
Ngisok kemana sekolah ni kadang nursery KG hadu kelas 6 pagi kena sekolah nang bon kadang mi usnam mat kapor itu nak yang i headmaster sila betul hingga pada kali noi kai kalau nak dia jingi sampai tu kai ke bangila penyerap hang atau ke building bat kui ke jon kam ke pada nak yang jong nak kadang jong ka sekolah ke hang ni ke cakah di kumno hikmat kadang benta jonga ban hidon kat bagi sekolah jong mulai konsumsi ban pej ban kemit penyerap ban kenir di jong jirap nak benta jong ki sekolah barok jika non kari benta jong mendengar sekolah dekat MC dekat sekolah di barok away ini nu benta jong jingrap di agar dengan puan benta ni saya tinggal di komputer nak benta jong sekolah